ngifakeliwe ngidle mina yabo ngidle but besiblume phansi nje emajideni flatini yabo outside so mangidla bese ngibuyele phansi futhi ngebloma namajidi so mangibuye ngibuya umngane wami akabuyi usele lapha yabo ngibuye ngilala mangilala kusho umngane wami by the time efika mina uyangiphaphamisa because bese ngilele manje ngiyaphapha ukuyaweza uma ukuthi ubulele but immediately ngiphaphama because ngangilele mangivula amehlo ngiyeza ukuthi angikho right yabo ngiyagula but uthi ngigulwa yini angazi yabo ngizwe ukuthi ngiyagula angikho ngithe mangivusa ikhanda so ngaphalaza yabo so hayi ngitshela umngane wami uthi mfethu angikho grand yabo uyena ushethi ngiyadlala because ngitshela ukuthi indoda angikho right hambise esibhedlela yabo by the time hlala not far from Hillbrow Hospital yabo so kube ukuthi okay umngane wami eRussia angizama ukungisukumisa ngisakwazi ukuhamba ke manje yabo imagine ihlala first floor but it was even hard ukuthi ngifike ema security naphansi so I couldn't walk nami ngithukile ngazi ukuthi kwenzakalani ngiyahlanza kuphela ngiyahlanza fortunate enough solelinye security belikadisiwe imoto umunye usisi yabo so le security lithathe le moto lingiphuthumise vele it's not that far from flatini la sifike hlala manje babuza ukuthi hey bophuzile and by the time mina bengiphuzile yabo matshela ukuthi hayi bengiphuzile bethi hey ngamnaki lo uzidakela into zakhe yabo kuthiwa uyabhema ngabatshela ngibheme yabo bathi okay uzidakela into zakhe lo banganginaki ngempela manje ngiyagula ngempela because nami ngiphelelwa amandla ngazi ngilongihlanzile so fast forward baba ukuthi I think around 4 ekseni kanje yabo kwafika umunye udokotela so lo dokotela kusho ukuthi emefika wabona ukuthi angikho right yabo wangiphuthuma wangijova then wangattend nje so into yami kwayimanqe ngazuthi yanakeka it was the first time ngizizwa kangcono yabo all along bengigula nje yabo ngingana kwanga so mangibuye esibhedlela ke amajidi okay ngihlale for like a week esibhedlela because bangitshela ukuthi ngidlile food poison yabo so manje ngangazitsheli kodwa mina bengacabanga ukuthi mhlambe ngitshelile ukuthi maybe antiza khona into efakile bebe expire mhlambe because ngicabanga ukuthi hayi it might happen ukuthi angangidlisi because be umuntu onenhliziyo enhle plaza bengikhonzile yabo so bangitshela ukuthi food poison then ngabuye ngahlala esibhedlela ngabuya so mangibuya before ngiye esibhedlela before ngigula bebesana xabana u-auntie lo nomngane wami yabo ukuthi uqediwe isosi yakhe yabo so manje amajida mangibuye sekuthiwa yimini ohlele isosi